Tuia te rangi e tūnei, tuia te papa e takotoni. Tuia rātou kua he atu ki te pō uri uri, te pō tongotongo, te pō ioti atu. Ngā kuri i tangi hia he mai mai arohana te kiingi Māori e takahi nei te nuku o te whenu. Te kau e ngā kawakawa, ngā pale kawakawa ki runga ki o koutou kia tātou. Koutou e pīkau nei i o tātou mate. Heo tira e kui Rovina ki tō tama ki a Wayne. Me pewe hoku. Me pewe hoku. Aroha atu ana e kui. Ka ore ware tia. Te rangatiratanga o wāna mahi. Mahi mō Tainui, Waikato, mahi mō Maniapoto, mō Ngāti Pare te Kawa, mō Ngāti Paia, tātou katoa. Tēnei mate puku puku i ngau rā iāia ko ia tērā. Ko whawhaitia e ia te whawhai nui, ko omangia e ia te omangaroa. Nō reira, koutou anō tātou. Ngā mate kei runga kei a tātou. Haere ngā mate, tātou te hunga ore kia tātou. Tēnā koutou kia ora hui hui tātou. Welcome everybody to this, Te Nehenehenui RMC Karakia. And with particular thoughts to our kuia Rovina, to the whānau who are mourning the loss of Wayne, and with the funeral day yesterday, it's still fresh in our hearts. And the work that Wayne did for us, for Waikato Tainui with the Raupati settlement, and with Ngāti Pare te Kawa, Ngāti Paia, and others who have contributed to the present settlements, but also the reconciliations between the Crown and Māori. Wayne's fight in his battle with the cancer that took him was long and hard. But in that fight and in that struggle, with respect to the work that he did for his people, he won that battle. He came first in that race, and for that we're thankful. And our best wishes and heartfelt thoughts are with you, Rovina, and with the whānau. All of you who are finding things difficult, all of you who are heavily laden, all of you who are finding these challenges at this time, physically, mentally, spiritually. We are keen to share our karakia with you all, near and far, from our Nehenehenui Regional Management Committee. And so we turn now to Wiki for her beautiful voice to give us a bit of a lift this morning, and then into our kaikarakia for the morning. Tēnā koutou, rātou te hunga mate kia rātou, tātou te hunga ora kia tātou, tēnā hui hui tātou. Kia ora, Wiki. Tēnā tātou katoa. Tēnā tātou katoa. Mawana ehi koina Pāmama oke tawhiti o koe ana ke I ngā iwi aku Pāmama ona ehi koina Pāmama oke tawhiti o koe ana ke I ngā iwi aku
Tēnā tātou katoa. Tēnā koe wiki. Te reo no reka. Waino ka huri ki a koe e koro horomona. Kei a koe te wā. Kia. Karakia, tīmatanga. Karakia nā. Ki rono tātou I tēnei atai te whānau. Ko ngā mihi nui ki a koe e tame. E ka wene I tēnei ka whawha tātou. O reira, pio no ko te mihi atu tēnei ki a koe. Nā ki a tātou katoa I roto I tēnei rangi. Ata hua. No reira hui anō, ko te tuko te ngā whakamaimi ki aia. I te mea koe e te tīmatanga o ngā katoa. Ko ia no te whakawhiti. He honora he gloria, he mangaru I te whenua, he whakaaro pai ki ngā tātou katoa. Kei matanu ko ia mātou e hua, kei te taha mauwi, kei te taha kotau, kei mōtanga ki rani ia mātou. Ko koe tenu tēnā, e manaki mai ia mātou, mai anō I te tīmatanga tā mai ki wā. Ko koe tunu tēnā, e peri tunu mai na ki a mātou, ko koe tunu tēnā, e arahi nei ia mātou I roto I ngā mātou mā. E whae kia re ki tēnei mātou e ni tunei kia koe tēnei wā. Hui anō kia tuku miha koe te hā o tō wā, o tī rā ki runga. Ki ngā me māwiwi ane, taimaha ane, pauri ana. Whakapikingia te kaha te ora ta māramatanga ki ngā ki a rātu koto. I ngā noi ngā kororoi kōrero ai. Hara mai koutou e māwiwi ane, taimaha ane, māku koutou e whakakioki. No reira tēnei utu kia koe pā. Kia manaki koto kia mai e koe nei inoi. Ko koe hoku te me mōhi ona, ko koe no te me mātau ona ki ngā mātou mai. No reira tēnei mātou I ni tunei kia koe tēnei wā pā. Kia manaki koto kia mai mātou. Manaki ngā mai tō mātou ki inga tu reitia. Whakapikia te kaha te oro te māramatanga ki ngā ki aia tēnā ki te whare are ki tai māriri. Ko koe nau ki te tīmatanga me kotoa. Ko koe no te whakauti. E tono ki tātama kei. Tō mātou kei whakaura. Amen. Amen. E koro tēnā koe. Ko taua reo kau mātua. Taua reo take. Katahuri ki a koe tēnei wā e kes. Ka tēnā tātou e te whānau. Ai, e tautoko ana I ngā mihi kua mihia. Ai, e tēnei wā e rere nei ngā mihi. Ka tai aroha kia koe. Me tō whānau e tēnei wā. Ai, ka nui te apa kia koutou. He unuhanga anuku, he unuhanga ārangi. He mōreretanga, he māunutanga. Ko te pou kātū, he pou aha te pou, he pou wehe te pou. Kua wehe atu, he pou ki tū o pairangi. Ka hiua mai te ao mārama. Kia mārama I runga, kia mārama I raro, kia mārama I roto, kia mārama I wako, kia mārama ki tua. Kia tau I hona I te māramatanga. Ki runga ki te iwi nei me ngā hapu maha o mani a poto tēnei wā. Tau mai e te ao, whakatau mai o āhuatanga papai. Kia ti, kia ho, kia ti aho mai I roto. Te I toko te ao mārama, whano, whanake, tū mai te toki, haungie, kuie, tāne. Tēnā koe me tō reo rangatahi, kesari. Katahuri ki a koe te makau. Nā tātou katoa, I o tātou kāinga. Wautau tātou e noho nei roto I o tātou tūohutanga I te meiata.
e tūtau tuka nei ngā mihi kua mihinga, kia tātou tōra tira ki te hunga kuangaro. Rātou kua huri ki te pōroa, tēnei rā te tangi, tēnei rā te mihi te poroporo ki a rātou. Koe nō rā e tukuna atu nei e tahi karakia, hei manaakitanga hei tauwhirotanga mō tātou i roto i e nei rā, i roto i te rongāti o tēnei wiki. He kākahu whakamahana i a tātou. No rira huri noa tēnā koutou, tēnā koutou. E tō mina, e tō mina no te ngā kau ki o mahara e o matua. O mahara tia hoa ho mahara hurei. O mahara toe uru ora, o mahara toe uru tapu. Aturu ki atu mata ki a koe i o teira maurangi. I ngā tua o ngā rangi tuha te tahu atu anui. Kia turu ki mai koutou ki e nei uri ki e nei pia ki e nei ari ki tau i rā. Kia turu ki mai koe i o he hikitanga he hāpaenga. He tau whirotanga ki e nei uri no e o. He tō mina, he tō mina no te ngā kau ki o hiringa e o. O hiringa tini ngero ngero, hiringa mata tini. O hiringa whakatika, o hiringa whakatoka. Ka whakatika penua, whakatoka tangata. Ka roa tu mata ki tō kanohi e o kou e nuku. E tu tā whanai arangi e tu i hone e te tā whanai araro e tau koto e. Ora hi a mai e ue nuku he whakahuru mai rangi. E tau whirotanga ki e nei. Uri no e o. Rangi ruana te iho tiki tiki o rangi he maha taka taka kai tani wha. He a wha kai ariki. O ngana ngana ki ta whita o te rangi e tū nei. Ngana riri te ngana he ngana taua. Te ngana kou e ue nuku kou e uera. E tūnia te kawaraura o te hautonga ka hau mai nei. Toki nui, toki roa, toki haha, toki tāwahie. Ka whana tua, ka hahau i te takapū o rangi e tūnei. Ka hinga kamate. Ka hinga kamate. Whakataka te hau ki te muri, whakataka te hau ki te tonga. Kia mā kina kina ki auta. Kia mā taratara ki tai. Ka hia ke te atakura, he tio, he huka, he hauhu. Ti he mauri ora ki a tātou.
Tēnā koe te makau. Ai. Ko te taka mai o te hau, o te tonga, ko te taka mai o te hau, o te muri. Kei runga o mga toatoa. Kei runga o Ngāti Pare te kawa. Kei runga i a Ngāti Matņupoto huri noa, kei runga i a Tainui waka huri noa, kei runga rāngo o te ao Māori, te ao Pākehā, ko tēnei kowhiti, te kaumāiwa. He hau nei ki runga ki a tātou. Mōrearea, katahuri tātou ki te reo waiata o wikitoria tērā pia kei reira, tērā whakahikinga, whakapikinga o te wairua. Kia ora e wikitoria. Ai, tēnā tātou. Neiri te koe kei roto koia kei roto koia kuringa Tēnā tātou katoa. Tēnā koe e wiki. Tēnā koutou. This matter of a karakia, this purpose of our sharing this karakia, this coming together in this way this morning, is firstly a recognition that we as people are mere physical beings, but there is a greater power. There is something beyond us mere human beings. And in sharing our understandings of that spirituality, of that metaphysicality, we transcend whatever might be of difficulty for us as mere human beings. And we join with that spirituality, because in spirit, nothing can harm us in the spirit, and everything can be overcome by the spirit. So in that spirit of sharing this karakia, we pay our respects to that spirit, we share that spirit, we advance
the spirit with the physical. Tomorrow morning at 9 o'clock at Hui Putea Drive, at the Kahikatea, but we know as Hui Putea, there will be a hui, and we ask in particular our women to gather to discuss the events of 1822, 200 years ago, because next year we plan to commemorate the events of 1822, and we ask that our women folk take a lead in that, because it is the spirit of the women, it is the heart of the women, it is the strength of the women that saved the day for Ngāti Maniapoto 200 years ago. So at 9 o'clock at Hui Putea, there will be a gathering to discuss how we might commemorate the events of Hui Putea. And if you are curious about what I'm talking about, then please come at 9 o'clock tomorrow to Hui Putea, in particular, koutou wahinima. Ka huri anō kia koe e koe Rovina. Kei te nui te tangi o te ngākau. Ko tau e inoi anō, kia piki te ora, piki te kaha, piki te maharamatanga kia koutou. Koutou katoa, tātou katoa, huri noa. Tēnā koutou, tēnā koutou. Kia ora hui hui tātou katoa. Have a very, very good week. Enjoy the summer that is knocking on our doorstep. Tēnā koutou katoa.